i-check tayo ti readiness tayo in cases nga dakas ti nga incident, deten ti coordination between all agencies at no ma-addressan tayo di kita kakas ti nga incident. Then at the same time makita tayo no ana di kita gaps nga kasapulan tayo nga ma-improve. Gan dito NT pa, eskwelahan, of course ti first responder tayo dito, di kita ti school authorities mo lang. Kat itawag i-NT police station. So, kakaroon din tayo ng response dyan. That will be the time na i-activate tayo, tayo incident management team tayo. So, amin itong agency, ag-report lang to dito NT incident command post tayo. Dagiti resources tayo at makita tayo. Mabilang tayo no kasano ti panagi-dispatch tayo resources tayo. Tayo last time, at the same next time man dito high school, iti active shooter. Kaya may kadotata dito NT bomb explosion dito NT Incat. So haman nga 100% but i-check tayo di NT readiness ket no adaman gap tayo na connected time nga masapol ta pa improve, then we have to improve it. When adamat iti media box tayo nga makita damat nga handa mabalin nga umasidig di NT hot zone kan warm zone. Tatay di bomb suit di NT EOD tayo nag-respond. Actually, ado po iti gamit ti EOD Ilocos Norte tayo. Hala ka dyan, bomb suit. Ada pa robot na. When sa first time sa deto, kikitaan tayo nga ron, nakasano tayo nga i-respond. No, adaman situation, kasi pagarigan na kita napasama kita kloban, akit agredy tayo, bakalain. Ada pasama, akit amo tayo nga i-respond na kita nga scenarios. Ti response iti other agencies, napintas ti coordination between all agencies. Imay da amin nag-report, pati DSWD, kasi amo tayo mat nga adult minor dito. So, napintas. Siguro mabalin nga senaryo nga mapanonot tayo, akit iramitan tayo ti simulation exercises na. Tatno amo tayo nga i-respond sa digiti amin nga sitwasyon.